Sunday y'ebiro bitano okwezi kw'okubanza omwaka 2025 niyo yaba Sunday y'okubanza ab'omwaka ogu akashoze ruharo omu kanisa ya St James Cathedral obureebezi ninkore abakristayo baikaho omu bwingi okwongera kusima Mukama Ruhanga ahabwe byona ebarabiremu okushaba omu service yatandika shaha 5 yayebembirwamu Dean wa St James Cathedral the very Reverend Canon Nathan Bobs Mwesije okuburra kwakorwa Reverend Canon Daniel Bakunda. Teno omuntu oli kwemetaara aza akakijumbikira ekiibo abako wakijumbikira ekiibo era sakwaka kache koka hanyuma aka oxygen akali munenga akarayamba kawa mumirara abashija abakiri mu bushambani omwaka 2025 ni muharaka kodio akasi akiyabahereza okwehara okushambana tutegekamisho bitu n'imitima yitu hati abashirija abaryaha wabugana omukazi aboneire ajwereje narebekaje icyo nakora wamureba utashobora kumureba umurundi gwa kabiri abakazi abina bashija ni mu mwashabwa muhindure amejware na mnongi mwa kujwara kubi abazire abina abana mwashabwa okubegisa edin anshonga abana obureebezi bwankore butebekanise ekiterane eki nekyeminyito eki nakyo dini enja kukigambaho twirire kino kyeminyito nanimbeta mwena okuja kurra bagambi bakuru munonga omu kiterane eki nikitandika rwakana ebiro 9 okwokubanza 25 omugambi mukuru the right reverend Bishop Wait wa North Kigezi Onesimus Asimba ogwo n'omugambi w'okubanza ondijo twine Reverend Canon Dr. Senyonyi ayashomise omu Uganda Christian University kandi akabaho mu ibembezi wayo ogwo n'omugambi mukuru munonga mu Uganda twine Reverend Dembe ya Yesu niwe Provincial Mission Coordinator wa Uganda yona wa Province of the Church of Uganda wije mukwatanise na Bishop mukwatanise n'itu rero umbuga y'ubureberezi ehinde nizarya Mukama Simwe 2025 ekanisa ya St James Cathedral yahindera erokuhereza abakristayo bayabaza kushabera izoba ekihuro ejaberkechi komugumwe gukongera kubakursya no kubakira omwaka gw'2025 no kwika Sunday eyabe yokubanza omwaka 2025 abati viewers the Senyomo Gideon.